inzira kurutwa twarabimenye twiyemeje kubikora ahari ubushake byose birashoboka n'imbaraga zirahari. Iki ni ikivugo cy'abaturage b'akarere ka Nyabihu, kamwe mu turere tugize intara y'Iburengerazuba. N'ahandi hose mu gihugu aka karere karimo gutera imbere bigizwemo uruhare n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uyu muvuduko w'ubukungu aka karere kabikesha imisoro n'amahoro. Mu mwaka wa 2019-2021 iyi misoro yagesheje aka karere kuri byinshi. Mu burezi hubatswe ibyumba by'amashuri ndetse hubakwa n'ubwiherero, bikaba byaragabanyije ubucucike bw'abana. Abanyeshuri bari bafite ubucucike bwinshi, umuntu adashobora kuba yakosora abana bose ngo barangire. Ariko ubu ngubu nshobora kuzenguruka ishuri ryose nkarikosora nkabarangiza bose, buri mwana ngataha ndebye mu kayi. Mu rwego rwo gutegura abana bakiri bato hubatswe amarerero mu mirenge itandukanye. Mu mibereho myiza y'abaturage hubatswe umudugudu wa Bihinga, ukaba ari umushinga watwaye miliyari 1,62,2 y'amafaranga y'u Rwanda. Abahatujwe barashima buri wese watanze imisoro n'amahoro. Abantu batanga umusoro ndabashima cyane, tuguwe neza, turicaye turatekanye kubera bo Imana ibaha umugisha ibongerere. Iyi misoro kandi yanafashije mu kubaka inzu z'abatishoboye 216, hacaniwe ingo 217, hanakorwa n'umushinga wo guca amaterasi kuri hegitari 210 mu kongera umusaruro w'ubuhinzi no kurwanya ibiza. Mu buzima imisoro yafashije mu kubaka poste de santé ya Rambura. Ibi bituma nta muturage ukirembera mu rugo. Amazi n'ubuzima, hubatswe umuyoboro w'amazi mu kigo cy'amashuri cya Rega Katolike, bituma abana babona amazi meza. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu hari ubutumwa yageneye abasora n'abatabikozwa. Umusoro mbona ni inkingi mwikorezi y'igihugu. Buriya kunyereza umusoro nyine ni ukwiba, kandi buriya kwitwa igisambo ni ibintu bibi cyane. Icyo nabagiraho inama ni guharanira ishema ryacu. Kudatanga imisoro n'amahoro ni nko gutema ishami wicayeho. Dutange imisoro n'amahoro, igihugu cyacu kirusheho gushashagirana.